Kikpa jeng kikna school ke Shillong Public School minta kesngi kilami shikmat dan Persha halor ke Jimmy jeng ke badan futsal ke batmai hapo jeng ke nik school. Kini kemadan kedai ke baju pendan kam di kikna jeng kedai ke school banyalek kai Henry na dua bami kini kemadan futsal batmai kikna jeng kedai ke school Kim Shim Mayo Shu banyalek kai kedai kemadan. Ngihap ya kendo komentasi ya director ka jisang ya ko ata appointment gede namar ba ki khun jungi mo ni pang ya ki pak school hang ni ani hapo ani Shillong Public School te men sura long ngim tep ke baja ba ki yo ban le ki kena ki stop le kai ke le football ke le aim to te hang ni hapo kadang kamadan te dan ni hari ni ke renovation work kaladan ja ya kani kamadan te we're happy Perkhidmatan nilai kemen ba kalau kene ka renovation juga kene ka madan. Right after the renovation la inaugurate on the 14th of May one inaugurate the minister. What the name minister sports. Te ki ong ba it's for the welfare of the students. Dan kita again kili on the next day the kids were coming up with futsal balls bikin nyelek kai ki boots ai te ki ong empat sya. Misha penyelek kasut dan ngikli the next day kai ke baja siapo janmiet yang kilawan nyelek kai ki bana bar ka kita ki academy ki lawan ki bana ta senang batai nak semua kita te dah dia kata ngin gilang ki pada si ong balai sang ya kendoi ke school management ki ong ba keladon kata ke sign memorandum of understanding ba kata ka tentrai some sports academy kan ada iba jadi private entity sebenarnya sekarang ni dicakap sarkar mau ni itu ni dicakap sarkar itu kan ni ke school bagni ke madan tinggi ke school itu Porsche ada jadi ketika madan ke school itu ni deh apa kena hilang carnival sports drills tak sang-sang ke kelana private besar jadi business jadi mana tu kelar jaga bisnes. Nanti kita lagi ni benar, kita ni benar ni. Ni benar. Kumau ini inaugurate on trik itu, kat sahul ni. Ni so kya kami parents sama ba, nak ni kita kahit. Orang Cina ini ke bagi Cina kita pinjam tu, kadang tak pinjam ni. Kita telah Cina mentah. Terus kadang ba Cina ambil kan. Bila kan tu saya pi, tu saya yang insya Allah. Jadi, hey Cina kena. Jadi kali ini kita ni. Sekolah tu provide yang kata alternative ground, alternative recreation playground. Cina tim dia bila ada futsal, tim dia. Kena sekolah bila ada futsal. Wish ko sport. Uli kai lot dia kena. Uli kai masjid mana? Dia kau keren, betul. Dia tak tahu. Kata ni betul. Sebut dan tambah kata ke dia jingsu jengi ketika. Apa nama logik ni? It's very logical. kadang kan ni bila pan ni ka MOU kan ni ke memorandum. Kita kijing list of kilong demands the current assignment berapa? If not berapa tambah kalau mengilap dan we can do it, kita agree berapa? Ini kita membahas semacam current. kembali ya Minta kalau dia highlight. Sebab kata gede gini maru minister wan ni berapa? Kamta juga nak. Kamta nak beli apa? Muka dia tang hatong por dia tang retreat. sweet talking ha. Children. Sebentar ada actuality but it's not the benefit of the children. Bila kena ba Ke MOU ngidang pan mentah kani ka kot ngidang pan who signed the MOU who will benefit iko ab ngintip kita kanyang ba okay
But then first priority kan it's for the kids, it's for the students. My child, their child, and kini kita sign ni berkhot. Kita agree lang bat ni ba? Kani kadai nam tak ki kena. Mentah syak khang kimi oleh kai beli ki pat ki jet ki pat ki jelek kai podo bilat. Ini. Men sao. Ni kong ki ong ba syak wajil lek kai hang dia nomor ba kiladon ketika football ground. Dah hadian pa to ki kena ka school ki ong ba lek kai no hang dia nomor ba mio ban lek hang tai. Pengi sayang. Lo ngi tingim tip bono dei kita ngi try dei no kita bi namangi MOU ro ngim ye pat yi. The people yang take signbook ke sudan tang kata mo githok Tenrai Academy na something the people je futsal rap salap te kino ki bayu ngiring part tem te my suggestion is the clean a school let's say can come they'll get more light. Ka press ngi on ba bhar te clean school ro. Dei tang na directorate na in school ro. Nak ben. Kamu oleh kaki we. The pilap saya wan ki hinyo prabije ki mo ki ba ki khang ni. Ki oleh kaki mana ba. Susi ki sama ba shimno le kena te kalong ka ba susi. Kena te kimla ka tak salam. Gila kai kimasti kimare gila kai bunca kena te namar lagi contract gila kai drill te sports annual sports gila kai. Lagi senam balik ke. Teman kena kai TOP teacher perform no di tim ta. Ai na. Ni kata di dunia ni. Ni kata ngi parang sing so tong tang ngim tip ngi cu tak beri benang tai ru ge. Ai kata ke MOU ke terms and conditions kita ke MOU na ke MOU kata ka dei ru. Ngim tip namar ngim we have no access to kata ka terms and conditions. Anu nak kila mana ka ting. So kini nabilan tu di padai. Ai pat dan man. Ni kentu ke nya ka Directorate of Education ke ba. Hak jinsya ka dibentuk ya ka welfare ka top priority di jinsya bu top priority jinsya ada above other things. Wah Berpila. then Tembut gini gis. ni ke di school sakar dia ka kini penyat ke di apply ke di directorate pilih akan kemlah iban ong yeru Ibu sini aja babe ni. tiba pe ki kim da tiba kim da ki ong ta ding kim da tiba Jadi third party ba sign ya sigini gidi witness te who signed the MOU kita te long ni ding padi mau pi clean a school they'll give you a better idea. Fi dapat minta you go in the lunch break daripada kini ki kena school ki lek kasha ku cakyar. Ki lek kasha ki shaka plang. The service we can go inside during the break kan.